Ternyata kucing oren betina itu langka. Saya baru tahu nih, 80% kucing oren di dunia ini ternyata jantan. Ini bukan mitos ya, ini adalah fakta genetis. Kromosom warna di kucing ternyata unik dan sangat erat berhubungan dengan jenis kelaminnya. Kromosom warna kucing itu sebenarnya cuma ada dua, hitam dan orange. Warna lain adalah turunan dari dua warna ini, kecuali putih ya, karena kalau warna putih itu beda lagi ceritanya. Kromosom hitam dan orange ini adalah kromosom X. Karena kucing jantan itu kombinasi kromosomnya XY, jadi kucing jantan cuma butuh satu kromosom X orange. Sementara kucing betina butuh dua kromosom X orange. Makanya mayoritas kucing orange biasanya jantan. Ini mungkin yang mengawali kenapa ada mitos kucing orange itu barbar. Ya, karena dianggap kucing jantan lebih ambiar kelakuannya. Tanpa kucing-kucing, rumah kita mungkin akan bersih, dompet akan penuh, tapi hati kita akan terasa kosong. Nanti kalau pergi kamu tak tutup kamu loh. Kalau enggak. Cuma disayang halus. Wah. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Bongo la, bongo cha cha cha. Love you. Nanti kalau pergi kamu tak tutup kamu loh. Kalau enggak. Cuma disayang halus. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking wanna motherfucking show it. If you're motherfucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands. Kasihan anak ini, sudah setiap hari dia upload video tapi gak pernah masuk FYP, terus followersnya belum nyampe 1000 dan yang lebih parah. Hi. Stop. Are you hungry? Yeah. What do you want to eat? Here. Now.
Acu. Bye. You don't like it. Paket Asia. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası, korkuyorum ne var? Düşe kal. Terbangga aroma ketek. Terbangga aroma ketek. Terbangga. Terbangga. Terbangga aroma ketek. Nanti kalau pergi kamu tak tutup kamu loh. Kalau enggak. Cuma disayang halus. That's what I love. Nestle Crunch.